Okay. Apa na Ronewa Mugibi, Mwali wa bugu ya Dande Dande. Don't go out of yone comes up on Lotoma for the books of the Diani. Apa nditobala Karutawani, Kabonoan, Ufi Ngevu Gamoso, Holdings, Pretoria, Office in Yarufuno, Ujenarone of Farafaera, Zamasherini, Aene Kone Ashumao, Rufuno ene over Uzura, Achikopute Zamutino, Ronewa, or Farafaera Mshu, Murane Wanga, Nikobona, Una Jine, Tissue Faces in Ambamira Mshu, Rufuno. Nirivye nasako fesesa idani nao hayo mapungo ngamtaro Roneo unachirede ine iwonara ishiko ungarangara mingwa yobona ine yabonara ishiko ungarangara mingwani miraro yoperaho navyo iba ishiko di ungarangara chimwe chipinga nadewa ngambudziso ya uri iyo chirede ipera ngapi ufuno redo rusedzurusa ngandira ya kuronani one ini aya mapungo niko adobabi Ronewa nendi general auditor wa hii company fa unazvipinga zvinenda te usedza muvigo wa mashere mutika mwa chimwe chipinga ndite usedza runopira uraro kuitira kuti mapungo ave ampuma rufuno achisedza achijenwa ronwa anwani konani zvingava ani ratangana ngeklabuni ya Monte Pretoria Ronewa nendidzura ndoanganya mabshumo uitera kuti masheleni akampani akutsereze rufuno achikolingedza ukaula nyambe dzawo ini ndisingopirayira karitu ngeMonte Pretoria nga awara ya sumba Ronewa achitenda ngathowa apedza abva ngamunango nditoita uri ndisvike nepo Monte Pretoria rufuno achibvisa mano amadungambi oyu ndomuwana aona une ado yawo ndinofonera mushumisani uri ila tsukuviri roiwanira muindini zvene zvirufuno akati amba aete avo chichena rutingo ndichiviringe notoa hani khona nyanga kuwana ndoto zvavudi utova uri navuya nafona una mapungo maulwani chiviringe samsi ndi mutori wa kamuwasho wa zvamasheleni rodhewa nga ronewa ngafungo la masheleni ongaranga lomingwa yopera rufuno nditotangana naye ngamadekwana ana musi ndidomuvhala nga zvigidi zva madhana adziranda chiviringe one ndina vutanzi uri azvi atusvika kha valwani va khampani rufuno hayi narutii ubonala asati kukholwa eka zvine agobona zvenezvi akati toda ukholwa aya mapungo kari mashume chiviringe nditopfanga imi machero vichawo uri nochimbira hani bonotu Ronewa angangu mudhoroni wauchirinjiri achikobva ngemushumoni kugamoso holdings oliva ngemudhini wawe Sunnyside Ronewa achikoamba ngamumbura aeke mudhoroni katina utecheresa muzika naone uchikopfara ngandira itakadzawo mberi rufuno achiuya ari ritangane ngeMonte Pretoria club chipinga cha mushumo shopera ukumbura mini ezvo zvithu azvidadzi mudzio ngauri na limwe ḓuvha athiumbuli ndo dzula naye kilabuni ri tshi khou aseredza nga mafhungo a mushumo tshine nda bvuvhidzelwa tshone ndi mafhungo a mushumo ahuna na zwiṅwe arali hu ṱoḓa u ṋea nṋe masheleni ano tshanḓanguvhoni a zwi nga konadzei na luthihi muthu u ḓo tea u lifha milandu yawe moḓoro wa vha u tshi khou dzhena ngei Sunnyside nga madekwana afho ḓuvha ḽo vha ḽo no tiba vhukuma hu sa vhuyi ha vha na phosho sa musi u dzisa babuni phindulo a tshi khou bika tshilalelo ndi a fhulufhela u ḓo vha o neta vhukuma nga mushumo ri tshi tou vhonala uri ha ngo vhuya a takala nga mushumo thaidzo ndi mini Ronewa a tshi khou tsitsa thai yawe
mushumoni una masheleni ongalangala asa ḓivhei uri o fhela ngafhi. Phindulo, a tshi dzula fhasi fhaḽa masofani kha tou ṱalutshedza zwavhuḓi uri o tou zwi wana hani. A tshi vhea bege ya laptop fhasi, vhege dzo fhelaho ndo ḓo dzula fhasi nda sedza masheleni a khamphani nda wana hu na masheleni a swikaho dzimiḽioni dza $300 a sa vhonali uri o fhela ngafhi. Phindulo, nga murahu ha musi ene o wana mafhungo a shushaho a si khwine a bva khazwo nṋe ndi ṱoḓi u vha tshilikadzi ndi tshe muṱuku. Ndi amba ngauri u ḓo wana vhasa vha lufuno vha tshi ḓivha uri tshelede yo fhelela ngafhi. Ronewa, nṋe ndo humbula u shumana nazwo ngauri ḽiṅwe ḓuvha ḽi nga vhuya nṱha ṱhoho yanga nda pandelwa mushumoni ndi ḓo tea u zwi sedzulusa zwavhuḓi hu sina u sia tombo nṱha ḽiṅwe. Phindulo, a tshi hanedza na muhumbulo wa Ronewa, nṋe ndi vhona a tshi khou thoma mulilo une a ḓo balelwa u tsima. Ronewa, a tshi dzhia khiyi dza moḓoro nahone ndi ḓiṱuwele ndi shumane na haya mafhungo zwinzhi ri saathu tshinyala. Phindulo, muthu wanga a songo ita zwi songo ḓaho nga nḓila kha thome a ime. Ronewa, a thome a ime ndi lugise mafhungo aya uri zwoṱhe zwi kone u sala zwo dzudzanya zwavhuḓi. Mbono 3, ngei Monte. Right. Okay. Ri tshi khou amba nga Ronewa Mugivi, ri vha ri khou amba nga nnyi? Ndo tou muvhudza uri Ronewa Mugivi ndi nnyi zwavhuḓi? Ronewa Mugivi ndi muṱangano wa muthu o bebulwa hanefhaḽa Pretoria Central. Nda ḓi tou vhuya ndi na miṅwaha ya 6 u bva ngei ndi tshi khou pfulutshela hanefhaḽa Dzulani mvelaphanḓa na Isana. Nda ḓi thoma hanefhaḽa tshikolo hune ha pfhi Maimatshena Primary School. U bva hafho nda fhirela ngei secondary ya Ndaedzo Secondary School. U bva hafho ndi tshi tou fhedza u phasa maṱiriki nda mbo ḓivha ndi khou ḓa hanefha University ya Venḓa Mufini Venḓa. Zwa zwino ndi khou ita ṅwaha vhuraru, ndi nga tou ndi ṅwaha wo fhedzisela. Ndi khou ita degree ine ya vha ya Bachelor of Arts in International Relations. Okay, hai zwo fara nga maanḓa. Ni khou ri vhudza nga bugu zwino ndi khou samba sa bugu yo no pfhi Dandetande i khou ramba nga mini? Heyi bugu no pfhi Dandetande i khou amba nga khaedu dzine vhathu vha ṱangana nadzo mishumoni. Hafha mishumoni hu na khaedu dzine ṱhamusi vha ḓo ḓi wana vhathu vha sa funani ngauri muṅwe u khou ita zwithu zwavhuḓi mushumoni henefho nga ngomu zwine zwa mbo ndi khwine ri mu bvise riṋe ri sale ri tshi isa phanḓa na zwithu zwashu. Arali vha nga tou sedzesa heyi bugu ya Dandetande yo ḓisendeka nga kha vhuyaḓa ya vha u tshi khou itiwa kha khamphani no pfhi ya Vhukamoso Holdings. Hafho kha Vhukamoso Holdings ho vha hu tshi khou tswa masheleni wa muṅwe na muṅwe. Muhulwane wa CEO ya khamphani na vhashumisani vhawe o vha tshi khou ḓi holela kha tshelede ya vha tshi holelwa zwi amba uri o vhona tshelede ine a i thusa nga khamphani. Ndi uri o vha a khou pfha uri heiḽa tshelede nda i hola a si nnzhi zwine zwa amba uri ndi khou tea nda dzhia iṅwe kha eneiḽa. A khou zwi vhona zwa swika hune Ronewa a ḓi ḓa a dzhena mushumoni ndi zwi wana okay uri zwi amba uri arali hu tshi khou tswa masheleni ndi khou tea u wana uri vhadzuma masheleni ndi vhonnyi. Ronewa u bva afha a vha a tshi khou sedzulusa zwi a kati na u sedzulusa ndi hafho he vha ḓo mu itela tshikoko tsha uri haḽa kha u itiwe nga ri masheleni ṱhamusi oṱhe masheleni oṱhe haḽani a vha khou dzhena ange a khou dzhena kha akhaunthu yawe. Ndi hafho he zwa ḓo itiwa ngauralo zwa itea zwi tshi tea pfhi Ronewa ndi ene wa vha khou tswa masheleni u bva murahu. Ndi khwine mini u pandula ene houḽa muthu a vha khou sedzulusa u vho pandula ene wo pfhi ndi ene wa vha khou tswa masheleni. Nda vha ḽi khou thoma Dandetande ndi hafho he Ronewa ndo shumisa dzina ḽanga zwi vhuraho ndo dzula na Ronewa nga fhangwa ndi Ronewa oṱhe ndi Ronewa muzima. No, ndi hafho he Ronewa mushumo wa ḓo fhela. U tshi fhela vha ḓo zwi humbula zwavhuḓi uri arali mushumo wo fhela zwi amba uri vhutshilo hae vha tshi khou tshila a vhu tsha ḓo fana na a musi a kha ḓi shuma. Zwo tshinyala zwino. Ndi hafho he goloi dzawe dza ḓo dzhiwa. Ndi hafho he nnḓu ya ḓo vha tsini no rengisiwa yo tou ma nḓilani yo tou rengisiwa. Mufumakadzi ara nṋe thi dzula muthu a sa shumi. Ṅwe Dandekele Thi dzula muthu a sa shumi zwine zwa amba uri mini nṋe ndi khou ṱuwa ndi nga si kone
olusa vhananga na muthu asa shuma magadzi embo ḓi ṱuwa ndi hafho ne nga ngei ono vha phanḓa ra sa tshi khou wana dandetande ra sa tshi khou wana ekhane vhaḽa vhathu vhe vha ita tshikwekwe muthu ya vhori nṋe ndi nga si kone u dzula na mafhungo mangafha ndi khone ndi ndi a ripote kha khamphani kha muṋe wa khamphani uri hu na mafhungo haya na haya na haya ndi hafho he havhaḽa vhathu vhoṱhe vha tshi swika vhana vha ḓo pandelwa mushumoni apfi thundu dzavho ngori vha wana thundu nnzhi dzi ḓo tou rengisiwa uri dzi lingedze u wisa tshelede hezwiḽa thundu dzoṱhe dza rengisiwa dzi tshi rengisiwa ahone fheḽa tshelede ye vha i dzhia a dzi swiki ndi khwine hu tou vulwa na case mapholisani uri vha tou fariwa ndi hafho he ra ḓo wana lune a tshi wana mushumo wa murahu ayo gumisa zwezwo ndi khou zwi pfhesesa mara ini sa muṅwali no tou thoma yo ṅwali ro ḓi vhudza uri hezwi zwithu zwa bugu nga ri zwi malofhani nda ndi zwi dzhene nyana ndi zwo thoma uri zwa bugu zwo thoma nga 2014 nda ndi muthu ane nda tshi nga dzula u bva nga matsheloni arali ho dzula ndi tshikolo tsho vala u bva nga matsheloni kha TV ndi khou ḓi vhona zwiṱitshi zwenezwi zwiṱori zwa hayani ngazwo ene zwiṱori zwa hayani ndori nda tshi nga dzula u bva nga 8 ya matsheloni u swika ya tshiṱori 12 ya vhusiku na ndi khou eḓela tshiṅwe tshifhinga na ya ndi mubebi vha tshi ḓi tou ntsema uri ini vhala nga tshifhinga ḓi bugu ndi kati no vhona dzi TV u bva hafho nda muzulano nṋe ndi na lutamo lu ṅwala bugu ngori nda tshi fhedza tshifhinga ndi khou vhona zwiṱori hanefho kha dzi TV nda kona uri no na nṋe ndi tea u ḓi thomela zwanga u bva hafho nda ya kha nda ita account ya Facebook u bva hafho nda thoma u posta zwiṱori vhathu vha tshi ḓi amba no ini zwiṱori zwino zwi khou takadza nga maanḓa ndi khwine ndi tshi tou fhedzisela ndo ṅwala bugu ine ra ḓo ḓi vhala ngori ri kone u ṱuṱuwedza mushumo wanu u bva hafho nda ḓivha ndi khou struggle na publishing u bva nga 2014 ndi khou ḓi lingedza ndi khou ḓisela dzi proposal sa muṅwali wa bugu ya Tshivenḓa ndi ifhio na ri furi hei ndi challenge ine riṋe sa vhaṅwali vha ri khou bvela ra khou ṱangana nadzo ndi dzifhio dzi challenge challenge ine ra khou bvela nayo ndi masheleni sa musi nṋe ndo rali ndi ṅwana wa tshikolo zwi a konḓa nga maanḓa uri ndi wane masheleni ane ṱhamusi ndi nga ndi khou ḓo publisha bugu iṅwe challenge ine ra ṱangana nayo mushumo yashu riṋe sa vhathu vhane a khou tou bvela u khou ṅwala hu na izwi zwo uri u tswiwa ndi zwine wa ḓo wana ṱhamusi hu tshi khou pfhi bugu yo tswiwa nyinyi o isa kha muṅwali muvhili muhulwane wa dendele a tshi swika hangei a wana uri bugu yawe yo no publishiwa ngo no nga muṅwali ene a ngo tsha pangiwa fhethu iṅwe challenge ine ra ṱangana nayo ndi ya editing zwi a konḓa nga maanḓa uri bugu i tou editiwa i vhe right mara kha vhaṅwali hafha vhavenḓa kana vha dziṅwe nyambo o ndi muṅwali nda tou musedza nda ri hoyu ndi tshi musedza o inspire ndi muṅwali nda ṱoḓa nga nga kuṅwalele kwawe kha musi exposure nga ndene brand yawe ya vha khayo u wane muṅwali muṅwali yawe ndi vho Domina Mjelele ndi vho Domina Mjelele ndi muṅwali ndo aluwa ndi tshi pfha iṅwe ḓirama ya tshi tamba kha phalaphala no pfhi Iko Kijana nda ndi tshi tou pfha dzine nda takala nga maanḓa uri hayi hafha zwino dzi khou vhuya hu tshi pfhi Iko Kijana zwi amba uri heḽa ḓirama i sala i tshi bvela ndi ḓa ndo no pfha something na uri heḽa ḓirama i tshi kha ḓi tamba tshiṅwe tshifhinga nda tshi tou shavha na kilasini ndi khou thetshelesa heḽa ḓirama nga 1 o'clock just to tou pfha dzine ḽia ḽa vho Domina Mjelele u bva hafho ndi hone nda thoma u tou sendesa tsini navho ndi vhone vha na khomentara ndi khou pfhesesa mara sa muṅwali ndi zwifhio zwine uri furi ndi khou ḓo zwi achieve ndi khou ḓo vha zwone zwine khou ḓo swikelela zwone nda swika hafha ndi ḓo vha ndo fhedza nṋe sa muṅwali ndi khou ḓo ri bugu dzanga dzi swike zwikoloni ngori vha nga tou sedzesa bugu dzine vhathu vha khou dzi vhala zwikoloni dzo no vha dza kale ndi uri dzi kha ḓi amba nga kuitele kwa kale ende shango ḽi khou tshintsha thekhinolodzhi i khou ḓala ndi nga ita example nga kha uri vhone bugu ye vha vhala tshikoloni nga ṅwana nṋe ndo i vhalela bugu mara i tshi kha ḓi vha tshikoloni zwine zwa amba uri a hu na tshanduko zwino nṋe ndi khou ḓo ri hedzi bugu dzine nda khou dzi publisha ngori ndi khou dzi publisha ndi khou ṅwala nga zwithu zwine zwi khou itea kha shango ḽa tshizwino vhana vhane vha ḓo vha vha tshi khou ya tshikoloni vha vha khou ḓivha zwine zwavho zwi khou itea kha tshifhinga tsha zwino not uri ṅwana a vha khou vhala zwithu zwavho 1970 mini uri nyi o vhuya mulamboni vha wane muthu wa hone a tshi khou dzula ṱhamusi fhethu no nga Gauteng hune a ḓivhi mulambo muthu ndi khou zwi pfhesesa mara advice ine nda nga ṋea vhaṅwali sa ine vha khou ḓi bvelela ndi ifhio advice ndi uri
ni songo give up kana ni songo nyama una zvikurisa pandirani una zvine rinesa vamwe zvaritora ari pfungara ari chena dzanga lova vamwari ngori ungapfori samzibuku yanga isa kupublishiwa ndikuri ndingambe nditonyama ndikwambori samwari songo nyama ndove zvavuka. Okay, andozvipesesa vantu vakuzomikwama ndisipiwo nomboro vakunofonera kazuka musi vakuzotora ngazibuku vakuzoshumana ini vanokwamisana navangankwama nekulakai nezinambara dzine dzava dza 07986362111 ndingazidoora ya vazidoora okay 07986362111 apalaka Facebook iyi ndina account yanga Facebook ine yaVimukile Bruce Ronewo ndanangwa makhadi mara arali vakontodeya zvadzibuku ngamanda ngori la yotangana naye vangangwana ka page nyatova yandanditaredhera mabhuku ndionone vanosenda message ndiyatavaenda kupindura edzi namba phone dziyashumana kaWhatsApp kavadava na WhatsApp ngange ka Twitter ndi Mugiviro na Bruce ka Instagram ndi Storyteller Bruce ka email kana ndiyambe ya ndinoona email ndi orwela77@gmail.com okay hayi ruri kuona maanda